Хичээл 7 утас 7과 전화, жил과 чонхва үндсэн үг хэллэг 기본 어휘, 기본 어휘 утастай холбоотой үг хэллэг 전화 관련 어휘, чонхва 관련 어휘, үхий олон улсын яриа 국제 전화, 국제 чонхва орон нутгийн яриа 시외 전화, 시외 чонхва хот дотор яриа 시내 전화, 시내 чонхва улсын дугаар 국가 번호, 국가 번호 орон нутгийн дугаар 지역 번호, 지역 번호 지역, 지역 번호 утастай холбоотой үг хэллэг 전화 관련 어휘, уцаар ярих 통화하다, түнхуан ярьж байх утас завгүй байх 통화 중이다, түнхуа чумида эзгүй байх байрандаа алга байна 자리에 없다, 자리에 안 계시다, чари опда чари анкесида холбох 연결하다, мессеж илгээх 메시지를 남기다, мессежирэл намгида дугаар залгах 번호를 누르다, понхорол нүрүда од товчлуур 별표, 별표 цагт товчлуур 우물정자, 우물 전자 우물정자, цагт товчлуур 응? гар утастай холбоотой үг хэллэг 휴대전화 관련 어휘, мессеж ирэх 문자, 메시지가 오다, монжа мессежига удаа мессеж явуулах 문자 메시지를 보내다, монжа мессеж를 보내다 гар утсаа унтрах 전화기를 끄다, чанхаарал кида чичиргэн дээр тавих 진동으로 하다, чиндүүн рүү хада зайн дуусах 배터리가 나가다, батареига нагада үг 세 단어, удалгүй 곧, гууд аялал жуулчлал 관광, күнгуан унтраах 끄다, кида гарч явах 나가다, нагада удаан 느리다, нэрида хариуцагч 담당자, тамдаанжа хүндэтгсэн 드림, тэрэм тэмдэглэл 메모, мемо асуух 물어보다, моровода гүйх хүсэх 부탁드리다, онгоцны билет 비행기표, пинхан пю зээлүүлэх 빌리다, пилида бүтээгдэхүүн төрөл 상품, санпүн овг нэр 성함, сонхам хоттой танилцуулах аяллаа автобус 시티 투어 버스, шити туа босси тайлбарлах хөтөж хийх 안내하다, анна хада ийн талаар 무엇에 대해서, моосо тэсо холбох 연결하다, янгол хада холбоо барих уцаар ярих 연락드리다, яллаг дрида холбоо барих утас 연락처, яллаг чо захиалагдах 예약되다, яг туйда захиалах 예약하다, яг хада гадагшаа гарсан байгаа 외출 중이다, вэчүлчлида ашиглах хэрэглэх 이용하다, июн хада мэдчилгээ 인사, инса цуцлах хүчингүй болгох 취소하다, чивси хада 짤, гадагшаа гарсан 투어, 투어, цуцлах хүчингүй болгох 이거, 응? 취소하다, чивси хада аялал 투어, туа пакс 팩스, пикс солонгос хэлний анги 한국학과, хангуг хаква нэгтлэх
확인하다, 확인하다. дуудлага, 발음, парам. Давхар дэвсгэр гийгүүлэгч уншихдаа үеийн төгсгөл болон гийгүүлэгчийн өмнө орсон бол илийг гэж зөвхөн гээ дууддаг. Гэхдээ гээ гийгүүлэгчийн өмнө орсон тохиолдолд ирийг дуудаж ар үеийн өмнө орсон тохиолдолд За. Давхар дэвсгэр гийгүүлэгч эргээг уншихдаа үеийн төгсгөлд болон гийгүүлэгчийн өмнө орсон бол эрийг гэж зөвхөн гээ дууддаг. Гэхдээ гээ гийгүүлэгчийн өмнө орсон тохиолдолд эрийг дуудаж ар үеийн гээгээр дууддаг. Харин давхар дэвсгэр гийгүүлэгчийн дараа их шиг орсон тохиолдолд дэвсгэр гийгүүлэгчийг хуйууланг нь дуудана. 읽다, 읽다, 읽지, 읽지, 읽습니다, 읽습니다. 읽고, 읽어요, 읽어요. Доогуур нь зурсан хэсгийг анхааралтай сонсоорой. 읽다, 읽다, 읽고, 읽고, 읽어요, 읽어요. 막다, 막다, 맑고, 맑고, 맑아요, 맑아요. 묵다, 묵다, 물고, 물고, 물거요, 물어요. дараах бичлэгийг сонсоод чанга дуугаар дагаж уншаарай. 지금 책을 읽습니다. 지금 책을 읽습니다. 하늘이 맑아서 기분이 좋습니다. 하늘이 하늘이 맑아서 맑아서 기분이 춥습니다. 이 교실은 이 교실은 아주 맑고 깨끗합니다. 깨끗합니다. 아주 부드러웠습니다. 아주 부드럽습니다. 끝인가? 부드러웠습니다. 네. 비추릭 чанга дуугаар уншаарай. 어제 날씨는 맑지 않았고 구름도 많이 끼었어요. 저는 제 방에서 재미있는 책을 읽고 있었어요. 그런데 갑자기 친구가 놀러 왔습니다. 그래서 그 책을 다 읽지 못했습니다. 내일 그 책을 다시 읽을 거예요. 네.